Jingialehkai semi-final Jong ke Australia Open apreng Novak Djokovic Persia eu Jannik Sinner ubreu ladu haus nem baladep. Aba pai syang ne Jingialehkai semi-final kalau Jingialehkai ke pemari ke jubor Henry habakut Jingialehkai Novak Djokovic ulala ben pelim eu Jannik Sinner dan laila ar. Kata dan laila Henry lalai sau la Henry la sau bat Henry la sau. Bat gane Jingialehkai semi-final apreng gini ki arngut kalane Haduh sau Kynta tam. Hagawai par Jingialehkai semi-final apreng Carlos Alcaraz Persia eu Alexander. Hagne Jingialehkai semi-final kalong Jingialehkai semi-final ka ba shongshit bha hagaba baro arngut ki klem ailat ban sya penlim suk. Henry habakut Jingialehkai u Alcaraz ulala ban pelim eu Alexander dan laila ar. Kata dan Henry la sau nyau la Henry la nyau ban nyau la san. Bad hagne Jingialehkai Haduh sau teliki set lahaban penon kam da ka tiebreaker. Bad gane Jingialehkai semi-final apreng gini ki arngut kalane Haduh san Kynta at penyau minit. Baleng bang negi job u Carlos Alcaraz ulay benrung syaka final Jong ke Australia Open mentau senam badunia kun Persia eu Novak Djokovic. Haka final Jingialehkai haka sengiu play. Jingialehkai League 1 apreng ke lens Persia e kale haure haba pai syaka negi Jingialehkai ke lens kala khur ke nam job adin bagalala ben pelim ya kali haure da shigul lanot. Baleng bang negi job ke lens kala Kiew biang syaka Kyrdan ke meningkong haka mi ya khen point haga bagatam shipon ya ke PSG bat ka way ke Jingialehkai. Jingialehkai Saudi Pro League apreng ke Al Khuluds Persia e ke Alnassr. Negi Jingialehkai ke Jingialehkai Jong Ronaldo ke Alnassr kala khur ke nam job hadin bagalala ben pelim ya ke Al Khuluds dan lain lanot. Badha negi Jingialehkai Ronaldo liu ben tep shigul nak benta ke Alnassr. Baleng bang negi job ke Alnassr kala Kiew syaka Kyrdan ke baar hagami ya khen point.